Wangalizi watukufu wa he NRTV, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Makatida yanuwayo ngarijihundrao vazima sine mtukufu fundi watu mbaye Ashraf Madi Mwanze Mbamba ikao ye professeur aurambe ye fundi miongoni mweze mwe mafundi wa heze likoli za Komori mahususu ando haruma ze likoli za juu. Ikao fundi watu ye professeur wa français na histoire geo. Ikao ze diplomu zahe hauye misomo ya juu ya ahe hende na huifanyilia haruma yensi ya Libi ya borio ni maslaha bora mparisas kwa leo nu haukao yimdu katomona bahari idiri hadisi sina imbabi haukao yi kadre miongoni mwa makadre wa he le bavula dimani ili arone sembabi ze fikre kao ndo ya donizo suite ya he le bavula he la dimani mahususu ando haruma ye tem haundo haruma sujet ya uhusiano ukade namna wekao rijo fanya hata le bavula dimani na hatu like jema bavu hau like bavu ikao ngalijoka ya na nafasi ulingana mwemede leo ya he le bavu rekado haruma ekonomi rekado haruma societe rekado haruma umsomo izozo tipia ngujozeleza banu sha rio ne maslaha yokaya rimonese ni mbabia mdikao ndo rakatsi na ivanu waifundi watu mbaye Ashraf yabo ngabdom nikao mrongo ili hadani fundi watu ngojorone sambabi ila parcours yaho ya msomo ili wandu wa urambwe ndondo ngo wakati ila rijerinji harumaye dusu alamnofu kaundu la ranti banu kwezi marhaba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mi dehaliyo mi Mbaye Ashraf ni Haji Muhammad harumaye makartasi sha ekingazija mimba Ashrafi wa mada Mwanze Mbamba wa Jimba halafu dekaliyo tizaliwa maweni sha hoshinda nambe dati ngizo na nziro akanga mjwa kaye eta civil hunu ikande mevu hapo ngwabo so wakati woe extrait de naissance ikaudo homofanyiwa mndo akaudo honda hata mngonzo endo hejiranzi gefanyiwa haubo sisira bahati charanja lekoli abonde kamnu kufanywa CCM hapo ngwabo izo ndabo ndukaja kadu shinda ye unda dati do ya kweli apo ngwabo itsongo nsujua yewe kweli tizalwa muhanda ubi etizalwa sikunda ubi ambwese wandu wenje hamanda anyinga mndambu wauze ndongo hizo apo wazalwa basa nduko waungu wajushido wajuwesu kuwazalo shado kaya baada abo nazalwa ti bakisha hata klasi ya CP1 CP2 C1 soma hunu nsora ya dimani ti zaliwa maweni ya dimani halafu baada yabo ti jati roha tende ti somea mbabi hobambaoni hata nijeni fanye bako lisasi mamecheke halafu baada yabo 1996 Desembre ti roha tende harimwensi ya Libi tende ti somea mwaha Jamiatul Fatih yunde Universite ya Tripoli ti roha yabo tende Misrata tende ti fanya mahamili uharimwe faculté de droit harimwe Universite Gamal Abdel Nasser sha tiruditse na mimi wami tiria hasiba bundongo za kidini tiria ukaya ngamndio dhulma abongo nsutsahe haziyadra saila tiruditsi waono wala madhamana wa serikali hula wa nikubalia tibadili tene faculté de sciences humaines tifanya géographie hata titimizi tirejei ban Komor en 2004 tija tirendeha professeur ngamsomeso harima umsomo wa hari collège na lycée wakati lonuo unu ngamsomeso français na histoire geo homa hadi ya moroni boko yonko fanya jitihadi haku hawiyo boko miukusudiwa hako mahalani nko kaya dezelongo za husu ya geography yabo ye ija enyumeni inu ya administration comorienne wakahenjeza seri harimo msomo seri A2 ikauze matière zonti pia badize lugha ngazisomesi wao he lugha kiarabu abungo yabo nsongesa yonde seri bukonga mfanyo hazi haku habo yakaya ila histoire na geographie ngelazimo isomesiwa hakiarabu abungo abo wakatila ntu isomesa hula he kifaransa ba shanga mwisomeso he kiarabu
marhaba menji. Marhaba fundi watu hamadi namne kauri tendetisa bikir zamba. Naam. Weme ngoni mwema zamana wahe beba Vladimani. Atekea mweshe leondo besebala ukahu voti wa conseiller wahe beba Vladimani. Ya 2016. Ya womri kao ngawe na upezo wa mato haungo juo ndongo zinji harimwale bavula Vladimani dila. Alafu bora ubatsale rijo jibi wa uronese mbabi namna jele bavula Vladimani wajoka ushinda wajihudumu iliwa Parise maudu ijoka njema ani de la koiki mangayo hamba de avenir meyeri erijo fanya je hata edimani wajiwa Parise na avenir njema maudu kama wenzi maraba kwesi basi vanu yonde mbwana yonde sira yaonde mashindano ya hema bea yonti pia haini bavu wonti pia ngwatingo hamba uka mnaje rijo ufanya rike wemandro ho wakatujao mnaje rijo ufanya ridomine wala uwenji nguangalio hekali halafu karendo angalia vanwe dimani ya hatu inu bavu ya aswi haukaya uwenyi moroni ho kapital basi mru wako eli moroni basi duamba ukaye moroni yehomba uka sisi uhatu dimani ripu harimwa kabila ya mbao wana mala upe fumbudzivu ni ya dimani ngebada bala ye dimani ngareshele yao harimwe tarikhi yontipi harimwe marengo pia yohamba ukaya wakatie mkolo yaja domine masiwa hatu yanu basi si uona ushahidi tau la samba madie kangari jao makaburi ya lovala siombi okalande la masimu na mtsala ngabwe wararu hamadi patiara le kaburi lahe ngilo maweni karibu naye sanduku ubalwe sanduku balabasa basi yaborele wa ukaya yedimani uyoche nebavu ya hima ya resiste aizo skoja Henrico hizo zikahuja hokaya zikauni saukaya edimani do wandu wakana ubasa ufu edimani do wandu wakana uchengweni hule rahana mabafu mandu wajini wahimi wamba ukaashe sija ubo mkono kutitsori rengaja tsokaba bainame mabafu mandu wajina walejezi ngeleo leo rijari ngonduka après l'indépendance yedimani ndelo dingoni harimwa za institutions za serikali yedimani kaiti hata uharimwa upande wa infrastructure yedimani yotso dwauranziwa uharimwa umwenje sitso dwa huona ukaya ndojo amba ukaya mbose banu ekangaba tsahwao bavu wazimiwa umwenje basedi mani iyo hama yokedo waziwo iyo isekanti definition ka efasiria habo tendozi medimani ekangaritsa ho wandu harimwaze dossier zijove ho harimwaze za serikali hawo harimwa haini demande zijove ho mbaba hanu wandu wa warefulewa basi mrojona hama yo definition harimwa ya nsi ukaya tende urejeteza dimani yani edimani wohule esabarindi insi haki zinside za lazima shaba tutena esi wadimani aitso lazima redazeri kansiro ambaho kaya vanu mpakande serikali sine hali haukaya vanusi wadimani ngasina ardhi basi ardhi hiyo irwa wazinji ibwanda za zinji hauke ardhi ngabwe faida ya hayobo juu ngari wahauze nyumba ngari virao ngari limao she ndio nazasa tena zilohu zimu ya ardhi hatutena ngabwe ardhi inu itone majirirwari yao shawa jau tena ngasina bahari taila vale bahari ila tena ndio nazasa tena zijojo rifaidisha yabo mwana mdimani hajojo fikiri lefumvulaha hehosoni mwekomori haujimla shahajojo fikiri ukaya ele fumvulaha hangu hosoni mwedimani insanganyihe na wangavi hamandami hauna pare wanroji na wa ekakwati hunu rijeri taruwe vanu ekarendo wangalia yesima basi lilande lebwe la hatulino nilongilo hawinji hunu
vala ifaidari onao vala mituelu kabaja mrubala haja na konkasori urengole bwelinu ye pasua yehuza mtsanga basi ilande etapu ya mwando vala rijojo uja na mashini za satena rijeri tahanile bwelinu rilifanye unga ula ritieneze produit za sasa vala tena ritiho majuniani iande kelesi maifanyi wao yabo tikanza nambe ukaya vanu hunu dimani rijojo fanye sima sibai tena ho havwa hahunu kaya unka hunamvu wazinji ngo faciliteo hojo ufanya zehazi auke circulation ketsuka na uziro hoiba hizari lenge ketsuka na uziro ye bahari ya hatu hiyo ngio nafi yaboze mfizo rijozo ndamana sindizo basi sha vanu hata ngaboze maadini zinro jina bokao izo so namba uziro mbabi hauka zo udwa utsaha funvu kuu la serikali beshenga siniro karina udwari romie mpaka nde serikali mfano hindi mfano de gashi haukaya harumeshunga shahangu shobanda jula mbwani ula maweni ngabo zone sikarjua la shiazi hau majimbi hau mhogo ranzinga sina zaidi ya mahamengo miraruba eza barindi ni rikari limi umhogo rende rilendo piha ngonukao le gashi rendo hula mrungu tsola gashi yabo sisi rants ekanro visi hula si ujo haula mbe haumbuzi ho shasi karjufanya yani yo preuve ilo wazi hukaya vanu hanu harimwele bavula hatu ngasina gashi ngilo boju vanu ngilo harimwe bahari wandu wasa watunda wanu karanzi holedo mba hata mbwanku ngabo gashi jinji yabwe kandu ngwa una gashi ila washa kaukaya yabwandu ngwa una gazi haukaya ekeli ezisima zilo huzi mwizo wandu hamba nap halafu zenap zikuka nele gashi basi le gashi lo kabonsi woju yo kagazi wo utajirimu wala washa ngesi wadimanike jalazimu rizifikiri ilazimu rizifikiri hauka serikali ijo keruka kanori nike bursu rendera some hizo usujwambo katsende bawe timu hatu shabahebu mwana mdimani ranzila basarenga yapo ujue ukayabo mdimani kutsulindwa wende wasome hufanyana hazi watiti fikiri baho we mrulo namba nchida ujuka shida utowe mwana ashe tsahambaba hanu vajuka na faida yende yasomeze ilmu hizo baba nwe dimani ngio na maadini boko ekarizi parisa izo kazi na udwa uroho rwa hunu zende hari mabavu fulani hau hari mansi fulani zende za mbukanga zendo zake hula shekale gashi la dimani lija li découvrewa li bafanyiwe forage ngal exploiter wao basi exploitation quel que soit l'exploitateur ngutsojoja hundimani basi hija ngujo wa hamajumba eni heli yeside ujojado bihanyesima ngarjo hunda haziri fanya baada yabo ye gardien jo humrenga kana urenga mabahe hamza zahe ngabo wasawa jo hunda hazia butena wafanya nanu wakata joko jafanyeze hazi hizo endovi haumhogo hawe mailajo kahula eni heli kana hundwamba wo hawokana mwende mwayarwe ranze mango jahunu ngujozi hula nasi ngarjo hunda faida hata za nyumba zilo hunu ngarijozi wajirisa yedimaninge jo badiliha ukaye aikadimani archaik ya desespoir maskini wandu wadola bahio ka ngamlabo hesu kwa dimani jo paro basawa haukangwa zano kwa dimani keno parojo sho wakati huo yedimani wandu jodono wandu wenju hawa ambao kana juherendera tsahi hazi ba uhulu hazi dimani idhan karti wakati ukaya rilaleri si uhe hauri tsodoko piene ulobavuni ramba hoka mina nswenda bala ulaya liyo bala baperime nari wangalie babanu mwana mdimani hajojwa usoma geology hajojwa usoma jispecialize harimo recherche minière mwana mdimani hajojwa maudu yendea jispecialize harimo ze fani za mekanika harimo ze fani za communication transport telecommunication neza dunga yabo yashinde ya tsaho wandu wajoka huja waanalize le kafurilonilo waanalize ze longorilonizo narione aibunziro ilo harimo ensi hunu si ure makoti yekarishi ya uka alhamdulillah baya yeshingo shikashita washija aye shingo harimansi tsainu razingizwa ne bahari yonsi pia esa barindi ne shingo shitsohundi nabo shingo ngarjo ukandele fumbulo bari yabwe kai mabumaro jina kwa jafanya eka walone zezu serikali ni kwa jafanya shasi siva tusi ijo lazimu ala kulli hali le fumburi liliobala rilirenge rijwe rifanye eshingo idhan kabati mru yazalwa na soju hayarambio
shabanu mndu hatsozalwa haurambaya yabo lazima ngarjo handisa wana urongozi wa titi ihanda nambo se pesh artisanal hamande kelili yabasa sha ike hama funvu ijo uka kontrole hamna na ukaya bake wandu wajuka kuidirije ukaya bomlozi ngarjuka husaidia ushinde ulekeze rute jitihadu harima ulozi yohako shabwa basanga bajodonji amba funvu fulani lingaljuka la he communauté bahe wala wajonikiwa ngaronjili yawe mbabi bahobo mlimaji ndekalilo bahobo mrohazi fulani ndekalilo halafu wakati lazimalizi johuja nari juweri kena wandu kena serikali ya bafu yonde faida ya heze serikali za bafu la mairie na prefecture na wasai hauka mimi maskini ngamwambo mna urongozi shatsi haurema haujibiwa hauko wandu pianga mjivaniwo shama sikini yokiri mndu asikiti hambari haukaya vanu ya teknoloji hale ya ma-europea waduiziha basi mndu shida ya hulesa yotamhononi ikaghali kabisa kabisa shara nzie teknoloji endo harimaye Asie du Sud-Est ye Chine wa irenge daoneze nsi za wadunga dingoni hapo Vietnam na Korea neza saya basi abasa maisha harimaze nsi za tu zenu alhamdulillah ngarendorera ambuware buhematsu basi abo ngarijwa ukarijo shinda rihunde mali rijuhere nde harimwaze nsi rende Chine rende reishilizane na mashirika hula haurendera huleze machine hula rijeri fanye wana societe watiti re-exploite haulemevu yo première étape ze ressources zilio hunu yabo eza handani des ressources agricoles ala kulli hal emiwaili maodimani rijushida rifanyeju rite harima wana bwati riconserve rihuze walone mashuhuli warumauze jus de paille wanazioni holikoli warumia wafanyoze kute abungwezi la badala ukawa doru mazindu za labo nze wajujwa ufanya warumie buaso hauju ya konokono hauya embe hauya tunda hauya vuraba la dimani la fanyiwa dimani handani iyo mendevro ya dimani ya mapesa junja yabo ya mapesa ya njia uharimwa ekonomi ya dimani ya kwemesha hatu ya renge première étape ngaba njia mapesa ya sasena yaunda orjuka hendara hule mashini nkura hana bala rijerfanye mashirika mahu haku kamjorudise na ntemna parenthese vanu mwanadamu yeufikiri he maisha yalonayo haini wakati mndu ya jundo kaka tushinda ya unda real jana base kahendwa mbokaya vanu ngehwende mahala ni fulani ujo shinda ukendo bayetsodo eba mimndu nalingana niho yabungwe ekakarjal wangali yasiriliwa basa ralekeza maisha mema raihansi yetoma raruhuso wana hatu wajofikiri bimana mjuhamba ukaya harimwazi la tartibu za kilo koli rafanya introduction des introductions vers une dimani moderne vers une dimani industrialisée yabo wana hatu kwa na ufikiru kaya eba vanu faut-il changer d'une économie archaïque d'une économie artisanale à une économie industrielle un jour aizo zijojo urendeha hawizo baada ikamtumia isaha harudi harejea si rijojo warifanya introduction leo nekarifanya introduction ngejo ukiruka nane development ngarjo huyanshi ezawe conclusion kainoka ya hatu ngejo kaya ho wana no wajuhu marhaba manji fundi watu baba la telefoni kaisina mndo waku sha najibiwana mnazinongoza mbaona hiyo ndio maana ikaori rengo wakati wa hatu iliri uzingare urione sembabi namna ikaona radio shinda bavula tula dimanile nde usoni haruma mendeleo shari kauono kayale bavula dimani hatu haruma wakati wa udu henimri akautajamba hindu ya hula ya usanadima akaujoka ngujwa dimani shike mrado anza tundele panzala musolino hata kartushida sirlo hunu ratunda mbedura hala riona mwetsu mubala motsukane riali hotunda mamugo ule kaza ko parania ko johamba mna jimbi ya ulimwa hule ko johamba na zadunga yefoti hamada hiyo yongo ili wandu dawa esengo rihoala wandu kaunda jihunda amale bavu eske baye foti yo yasababisha dedi malaria usoni engo ili serikali kahama kwa tuseda wandu wakati ukao joki ukajana kwa deka usaidilwa sha wazee watu na wala wabaye hatu wakaujenteresa surtout harumale dimaido yo ngolizoje funda pesa marhaba menji vanu
zetabu zilo harima ledima handani na tsujwa ukaya vanu wakati zekader sefader zakafanywa wakati wa Medab Dal Abderrahman e population kejaka ikiasili ya basa haina mji mzima abuzi la demande yani yala mahutajio ya shahula ya hizi denrées agricoles kajaka hekiasi yaliwa basa e population yenjeza yabonge lazima orenjezeze moyen de production sha maskini kazijenjeza zabari ndini hasibabu yokaya wandu wenji ngwaronsi we mazamba ili watsaheze hazi za mihomba ndeze hazi za mihono mirahafu bimana ndeze hazi za bureau ndezile hazi vokao mdungu dodovi ya zana kandu njeu ya pasi iwa ya tuvere hatale pasi halafu ezo hendeni tena habo yakaya ledima kalitufanywa ukayo hazi ya tomaya haukaya lima wanduko tsuono kaya evanu ya lima nguhundo indi evanu ya lima shenge evanu ngari wonokaya wangalizi watukufu handani ngarisahau samaha aukaya vanu zinu zombwe za manga de zombwe zirumia zinu yavoma kati zojo utiambaka harimbabi ama nisu ala muhimu nisu alekao ndo radikalanti za zinu dinu aukaya bandi parsa mtukufu mengoni mwa tukufu wa he lejira la dimani yabo haurejeza zengo zare hansibanu ri karibisa fundi watu mbaye Ashrafi haujayaro nesembabi yala maulumati kaundu yalonao habo yakaya wizwa mana mengoni mwa mazamana wa heleba vulini yabo yesu jera karai expose vanu namna je le bavula hatu la dimani rijoka ushinda li avance hata li parise ila rambao dynamique pour l'avenir yabo zinji sarzamba shaba kama suala ikaonga muhimu rono kaya quelque soit la zero wa connexion ulio shari tizie raja jauzisa suala hamana hizo yabo fundi watu kwezi mtukufu naam hamada bakauri kari zamba banuka ya wemengoni mwema zamana haukahonde hata ukauvotiwa ngari aminio kaya le bavula dimani dinu hamani na razitekeleza vanu ngilo na retard zeni vopia ngino retard harma infrastructure ngio na retard harma électricité ngio na retard harma éducation et tout sha bana kwanza na swili lokaya wakati wa udu rikahundra emijatu inu rikahushia madzina ikavubula omijini hatu ka haji fulani mala fulani weke harongo wako zengo zikiri vakamjushiliano vakaya mtarushiliano kemndone mwananya wakati kao vakaya blocage au vakaya udziro usiana ye mwaye ya déplacement parce que on doit quand hemindu atarambilo ukaya zikaula wanyumeni sha wandu akaudenda muroni hemindu wandu viroma hurani hwenda muroni wediwe hija hunu sha bazimana hizo wandu akajushiliana rikaushe madzina yao mijini hatu haji fulani mzee fulani wabazo rengo ajaja abase kamda danza tunde yemiji hatu surtout dimani hatu ngabo problème ilo très énorme yewe fikira yaho ngonoka ya wandu wajo fanyaje hata paskwa msamba mimi ngamina wanama wenji waloji kunzi rasuma bazima ngamina wanama wenji walo sijuyu rasuma bazima ngamina wanama wenji walo memma weni rasuma bazima hamashi mwana masheki nana msanga juu etc maudu enamna rajo rahunda ekenga mlolo haweketi urani khairi tsoka mwanzi pia yabo sijojibiwa wanama washarikiana shena mnara wasulile ho mnunguko mhara ani mdojo kiri nsuja ngazi jaoje shamdungu kwa namna asusi mtiti wakati kao ula usahilifu wa ujushiliana nguo uskwale unu pasenga boze telefone izo kazi zakaya ngabwe magari kajakaya ngabo zenzia kazi zakaya halafu namna je uziro hamanda huo bazimanize mwa yepi hizo pia zilio uziro wopari hani hao abasa mndu yato shida yani kemwa na confiance hata la madina ikaundu ya komijini hatu vaduka haji fulani hao mndu fulani yazimi hayo fikira ya hojo unisaje o malekaundo etabuyo ilio shukran suala yoine shelezi zambavi hadithi bokoti somo na fundi wangu wa Shimasri ya Duparo Abdul Hamid Kishk basi ya hadithi hiyo ya mtume uharimwaye hujjatul wada ijiri baina ya hahe ne sahaba wa Salman al-Farisi basi ijiri yabahanu hauke hadithi hiyo onde hambauka وتتكاثر الصفوف والقلوب متباغضة إذن قالوا مالك ليوكا تكاثرت الصفوف emirondo ngio mingi zeranje ngizo zinjo misirini zeranje ngizo zinjo moklasini zeranje ngizo zinjo mabangoni
والقلوب متباغضة نزروه كازي تولولان زروه كاتسوشندو وفكيان. إذن إذن نسيجا نمناجي wakatoa basa venje za anania venje za ukandamiwami pakandamiwami nsuta yani mruye subushie mwananya hamwambia kaya ya ujuha enga mnono ngami mnono basi hakika ye rohonge njia unyongo hai sabari ni ya tsuhufa ukweli ndizo ulangu tsolima bahe wasaji prepare agenda ya mlisize ulangu twanza wahe nyumba hatsa matiere fulani hatsa hajau bahe ula hapo wanahe wende watambazo mtanga wende wa jomoze mpado wende wafanjau hawamzilie maji wende afanyila jau dekaliyo na banu na reshele ukabala mtume hamba ukaya yadullah ma'al jamaa wumhono wa Mwenyezi Mungu woendelea walo bazima yani msaada wa Mwenyezi Mungu woendelea walo bazima shaia mjomba ukana hindi vanunu wakatundwa jina shabahi mwanadamu inaelewoka inna nafsa la amaratun bisu nafsi vanu hamrisha mrundongo mbi bahi mtume hamba uka afdalu jihadun nafs ya jihadin kunde jihadi ya nafsi ziye roho yaho wakati endo fikiri jao wakati endo anze fenyi jao wakati endo yenga wakati endo manisa wakati endo anza ishimile upande fulani mwi sani zo mdoka na baraka ukewesho fera mwema wigi de comme guidon vers le droit chemin wendo upande ujo wenda ndo tiba hindu ujo wenda ndo da wene mwana nyuho yengo ujo wenda namnaje vano wa arabu wa hana kalima uhambo kajawiri said tusaad kajirani wahe ulio ndungo jokando Ivanu wewe bomze wahangwe kanga wenazema alinga weneze nafasi wana haho baishe waswani mnanko wangu wabahizobanu wende Almanyi wende wangali wa iho sha abasa uranso wanrwa jina warengwa ni nsungu ngeo waho weshili yabala kwa naurudi wazirenga tena fanyaba hukende dawene jirani mkendo kando dawene jirani idhan wanrwa jokangwa unamiyohe kaliyo iyo esprit boko yontiti na mwanadamu kashindi ya waswili mbaba hanu bajuka bema haukaya vanwa base dunia kamili ngio na wakati wanzo tsanganyihe ngamweshele ya ukaze nsuzinu wanunga utokio harimo muonano wa heje set ewa honda wafanye bankejaka Almanyi kwa jajo jitosha bankejaka Faransa kwa jajo jitosha waungo una koloningwa una mafungume njo harimo dunia wa ya dirije wekeli wanzao bankejaka Marekani kwa jajo jitosha shangwa onoka ya narwenda rekansire hadisi narduishilizana nariambiliane mi kataba hatu na mishirikiana ya hatu abongwe la même chose narkera dhirenge carte ya heshesi wa shangazija riangali yendo wanzo ngujo irenga harima Google wanzo ngujo jwa urenga carte ya kartasi ya wangali yendo banwe karenge komor kamili eyo banaindi kafasuze karendo angalia edimani kafasuze karendo angala mji mzima ye komori uyoche nde komor kamili yo 2034 km². Ngamrudi ndeje komori kamili kakarjala tsahata vazima nemnesi wa mrude ne wanazisi wa mfukare walonyu mashiwa mwali nano wanazisi wa wazingiza shesi wa shamaore wa harimwe lago karjala tsahata basi yo 2034 km². ya bwemba hiyo maskini iyo kejajo viraze ngamia za mndu mzima harimwe ardhul jazira Sudan iyo kejajo vira ye production ya mfumo ya societe hama General Motor hau Henry Ford Marekani iyo kaijajo vira ye production ya mfumo ya hele shirika la Honda Japon basi mbabinu yomba vititi khalafu rijarenge mnesi wa wangazija rijari wangalia edimani riro adingoni basi yabo haini wakati onsi pia ngasio kardoji fikiria haidimani ridoji fikiri no wanrojina au kaya fikiri waeche mwamba ukayatangaeche hatangadina shetani lazima rifikiri yo wanrojina halafu yedimani ka wakati boka urika udoju harerongoa shaba saa nganzao rihunde muahili fulani rihunde daraja fulani dojo tsongesa rongo daraja fulani ya mali daraja fulani ya ilmu daraja fulani ya uaminifu irijweri kubaliwa ukaya wemndu worongowa esailari rongo uwandu wao karitsina hau kama sikini rendo kanemndu badi ekahendo jua hime wasayeto mre yabwe
rodusi he ukayansi ule hendo kajao ramba ukatsindu rimtasha kamengo mingapi abungwe ngeri lazimu nyinyi mlio abasa rikeradhi sisi ramtendeani rimfanyiliani hali ya ujwa utsanganyiha emane keni ya soma ngutsosomesi wawi yabori fanyana hii ngamwesheleo siparo kanda mina mjeni wa kipakista mahaya hali hamba ukahaini wakati mndu ya eshelezi ya wi valangu tsorudie jindua ebanu mfikiru kabanu Faransa na Almanya na mrejo harimwezi yo za histoire ewa uwamana nkadunga ewa harimwezi mbanane mashaka wayafanya ewa lisana khasaranga msomo na mtsohamba Première Guerre Mondiale Deuxième Guerre Mondiale ezo baina yando na leo hena mzima ngudafiye wasai hena mzima ye parote ngweni ngudu usubutambo kansusu jwa wenda vetsine wasai abungwe batu sisi sijuhanzo wandoka na baraka rikera dhirele wokaya ekatsi jatsirende haukaya ngamwanzo itsokandami tumehambo kama nkhala ana fadisa huo amtemna parenthesis eni atsoju haya makandami na msojo kabala tindai abungwe ngelazimu rikensi leo nike miwa ufikiri minawe nike lewe kanga mwendo nafikiri ukaya enge mimi mbaya shirafi uzoni sayaboka abantu mimi nduboko tsinja harimo bango la siasa basi enge bale sukuila tsinkwaezi ngenge bo yatsorende sukuila enge Mwenyezi Mungu hanikayo leo basi mimi ne kansinga mfikiri sijo fikire dimani hau jumla ne kamfikire dimani mitsi ju fikiri betsine domba yani demba jini ne washili shahabo ya kami geography sijuha leo nga msomeso abunga mtwaliwa wa daraja he Komoro ne Komoro kenda ushinda ikensi hau kweli betsina zensi majirani abo lazima gasina izori dukozitsa abungo yabo lazima ngamjua ukengetse ndorenga mathalani homjini nazaliwa maweni adimani ye espace ya maweni iyomba bititi shama udu munguye ni baeshele bain dunia hamba uka tilka alayam nudawiluha baina an-nas zenongo sido zibadilisha baina ho wanadamu abungwe kaitsoke turu yangu ijabu wanadamu banyi wanadamu mnonao ndio bana na mjue nane katsendobe wanamneshe detizi nsina ujwa ni bimehamaweni basi nsina ujwa ni bimehajihunzi hona lula basi sha lazima mjo lazimuni waangalie hedi imani leo tinkozoma na dimani mathalan mjongala hedi imani kamili leo tinkozoma na hedaula yabo mjongala hedaula kamili nezjuja zabavu sha mjongala hedi imani kamili hauka ekaleo sipara hautishindi titianziani vaja msomo wa daraja fulani haukaya umsomo rendero reutsahamanga vanri jojo fanya ujevanu neni wakati rijo fanya lekoli njema faculté institut hauja uharimwe dimani basi yongejo pepeo harimwe dunia kamili yabo hata wanazioni wa Marekani ngwajuja wasome vanu wanazioni wa Marekani ngwajuja uja wasome vanu ekazi lazijo uenterese ngazi jo hundi habanu Rabbi manjifundi kwa wale telefonike tina mndo ngabo ziloza muhimu akayanga mweshelewa wakati wakaulisoma CCM rika ujihundokana wanazionwa hemijino rika msanga juu jikunzi rehemani siju rika utesheleana haurika usanganya habo college abakabati mndu yakaruje mwanane sha le panzala musolino ngabo heni wandu ndi wajibula likodi hao heni wandu ndi wajitenge heni wandu ebaya izenongo izo ngizo na marunda harumaula mendeleo ya hedimani ya generali hilo swali la mwana ani yekeni wandu wajitenge ukasa busanga budorike na shido sha hatu wanatanga budorike na mala horinga mapesa hatu wanusinge budorike na msiri wa hatu ngawa zenongo izo ntipyanga zobali ya marunda haruma la dimani ya la Johanza rifikirie maudi kesane mabavu au kule ile swali la dunga ya